Урматтуу туристтер жана коноктор, биздин аймакка куш келипсиздер. Сиздердин коопсуздугуңуздарды Ош облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик милициясы камсыздайт. Мы служим в туристической милиции Управления внутренних дел Ошской области. У нас нет языковых барьеров. Мы легко поймем любого из вас. Главная наша задача – немедленно прийти на помощь. Welcome, dear tourists and guests. We are responsible for your safety. Hoş geldiniz sevgili turistler, misafirler. İyi dinlemeler. Güvenliğinizi sağlamaya kararlıyız ve bizim görevimizdir. Oş Bölge İçişleri Bakanlığı'nın turist müfrezesi her zaman hizmetinizdedir.尊敬的各位来宾、游客朋友们，欢迎你们的到来，祝你们旅途愉快。我们将确保你们的人身安全，20中为五部旅游导队，全程为您服务。 관광객과 손님들 환영합니다. 관광객들의 안전을 오시 관광객 경찰서가 제공합니다. Hoş geldingizlar, qadrli mehmonlar. Sizlarning xavfsizligingizni Osh oblastik turistik xodimlari xavfsiz qiladi. Herzlich willkommen, liebe Touristen und Gäste. Wir wünschen Ihnen Spaß. Zu Ihrer Sicherheit sind wir die touristische Abteilung der Polizei zuständig. Osh Regional Tourist Office of Internal Affairs will be at your service. Урматтуу меймандар жана коноктор, сиздердин коопсуздуктарды камсыз кылууга ар дайым даярбыз.